Avea le Soofaatasi o le tua le tama le alo malenga PAIA. Ia o te whaatalofa tu e tanto mafutanga i le nei tae au. I ona tūlanga whaalupe u masani ai a mata mai lawa le su la whaingaluanga PAIA le tua. O te mali im whaila unga, whale polo tō whinga, whale tua mtausi. O le tupulanga talapou, ia se o lawa i se wau pito le titi o tanto mafutanga. Ia maloso i fo maua malalangi e maa. E ele tantununga ua lava tāoso ma lava tāpena lo o tō soifua au auna. Ia me se fo i lo o tō soifua tāpua i le tua. Ia e ala i tātou sauni ngā lotu. Ia sa saunia e ana au auna i le taimi o mawae. Ai le tae au ia se fai fo i sina swinga. A vea ia le taimi o tātou sauni ngā lotu. Ia e FAASOA tuai se la mona e ala i se tātou na tā upu whaatus PAIA le nei tae au. Ia walo soifua sa e ili, ia walo soifua tā pena, ia mo le tua malone finangalo, ia mai se le tātou whawhenga i e malnei sa walinga umi. O te whaitau winani nei upu mai le TUSI o le salamo, ia e amata le tātou aonga whaatus PAIA le nei tae au. Ona whaia se tātou talo, ia ona amata le tātou tātou noanga whaatus PAIA. E whaasanga e o matai maunga e o mai ai lo fisosoani. O lo fisosoani e mai ai o valea. O lena whaia le langi a toa ma le lalolangi. E le tu ina mai e ia mapeva lo vai. O lo leo e le tu le moe lava ia. Whaauta o le leo ia Israelu. E le tu le moe ia. E le moe lava. O Yehova o lo leo ia. O Yehova o lo paolo lea, i lo i tū tamatau. E le taia o e le lai le au, po le masina i le pō. E leo i Yehova i ate o i mea leanga umalawa. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo i Yehova i lo ulufafo, ma lo ulufale, e amata nei lava. Ai o i le whamavau. Amen. Tātou talo. Le tua whawhonga tāloe e taulai le mātou waai ma te pā e mata o mātou nganga i te oe ma le nganga whawhitai. E whawhitai ai lo lofa le whaatua o ia mo i mātou lau whanau. E uina maua i mātou e matangi o le neiso i fuanga ai mai se le pesio whaamai. Ai whawhitai le tua e tu mau pea oe o ana nafi o le aso mātai au. Whawhitai lo lofa tau muli le tua, e uina mātou whanangoina, le mai mau o le soifua, ma le ola, e le telo whaawelawe whaafosei, o whaalawe tutupu i so se tu o le nei lanolangi, ai le ngata i lea o le whaamai o lo mātou whengai. Ai o le mesili ma le whawhitai o mātou loto lo mātou tua. E tū mau pea lo lofa, tū mau pea oe le tua lo mātou tama. Whawhitai le tua, ona o le malosi, ma le ola te tului le aso ma le aso. Ai le ngata i lea, i o laua fiongo PAIA e 5 taitainai i mātou. E ena mātou taltonunga le tua, e tele manoa noa i mea mātou te fia whawhitai ai e toi. E mātou taltonu foi, e le mana tua e o mātou mawhauwhau, mātou te taltonu, e le lava mātou upu mo le mātou ngana e whawhitai ai lo alofa tau muli le tua, e so se whaenga o le nei soifuanga. Ai o mātou o atu i o luma ma le anganga mau lalo, mātou te talo whatu e se lo mātou tua. Ona mātou taltonu, o loa lofa e le mawai lea mo i mātou i so se minute, i so se kone, so se tu lama, so se aso le nei soifuanga. Ai mātou taltonu, e tele taimi e mātou te whaangalo e loa lofa mo i mātou. E tele taimi e whai e lava lo mātou loto lo mātou tua. Ai ngalo ai e mātou, au apo inga e tu saima lo mātou wola whaakirisiano, tu saima lo mātou whaatutuanga i a joe. Ia o mātou atu le tua whamole mole, whamangalo tai tō tasi lau whana. Ia le mātou te mā,
o le nei tae au mātou talatala noa e tusai ma aua fionga paia o mātou whaitau e tele o taimi. Ai o mātou o atu o luma ia a fio i folo ngang paia. Wha mamlama atili, ma toe sanga wha mamlama le winga tonu o fionga. Ia wā le tapa saina o le mātou wola, na ia lima taitaina e le ngatau nei ai mai sea tae au. Fio i folo ngang paia ta e tolo ina i mātou, ia e manuia i mea umalava mātou te whaia. I le suafa Iesu Kiriso le mātou li whaola, o mātou o le matau la tuai nei. Amen. Inga, e whaavaeni manatu le nei aso po o tātou talatanoanga whaatus paia fo le nei aso, ia i le tusi whaita wina o mātai o sifuma le ono, alo na whai upo sifuma tolu, ia e whaangata le whai upo i lua sifuru. Ai ole memo mua lava e te tauna tātou mawhauwhau iai. A ole i whaiani o tātou manatu. I so se tusi lava o tātou whaitau iai. O fesili e aona tātou fesili ai. Ina ia tātou mamalama i le winga. Ma le whaaponga i o nei tusinga. Ina ia tātou. Awana i eso tātou fite nai. Awana i eso tātou langona. So tātou langona ita, pēr tātou whaalongo fo i le whaaliluina nisio a fionga pa ia le tua. I ofisili la nei au tātou, e hawa au tātou whaitau mua mawhau mua iai. Ai tātou tele i FAASOA ina ni o tātou manatu mani o tātou langona. Ofisili mua. O ai tātou sia le tusi. I ofisili ona lua. O le a tonu le teimi le tātou sia le tusi. Ia, o ai lea o loo tusi ei mo le tato mta upu nei aso o ai lea o loo tusi ei matai ia wai leise se nofu ate o tusi e te tau ona iei se isi se tangata le ngata le na o se whaalapo tonga e tusi ei ia o ai la lea sa tusi ei matai ia o le sfisili o ani mata upu o loo whaatau waina e matai o te tono lan tusi polana evangelia ia ma le silmun mudi o le ale whaapongai ma le mafua anga o le tusi o mātaio i tangata nei o tusi el tusi ia wa le ase se nofu ate o tusi e taona i ese mafua wa a whai te tusi ese tusi e ave so se isi lava e lafo le tusi ma lo whaatutuanga ia whai tau i el tangata lea o lo whaatua tusi el tusi e iai so malama anga i luna sio manga o se whaafita auli o lo tupu luna winga e ave lau tusi malo taltununga e whaitau iai le tangata po le whaalapo tonga lea te tusi iai o le fisiri mua o aina tusi el tusi ia tali whaingofie lava o mātaio masani i tātou ai o le mea taon tātou mawhawhau iai o ai mātaio I wa telo temi o evangelia Mataio, Mareko, Luka, Ioane. Ai e temi ngalo yon tatou fisili. Po ai nei tangata. Le u tatou whaitau ia latou tusi. Ia, o entu se tusi o Mataio. E ia el tatonu ngala usue. O Mataio o se tasi o so o Yesu. O le tatonu ngala latou na sue ina. Ia, po le so o fo i o le whaingo ina la vai Mataio. O le ao la fonga I tutono le evangelia. O lona winga. A whai e moni ma wha maoni nei wha maumaunga po nei taltununga. O lona winga o mātaio. O le so o le sa whala awina Yesu. Ai o lai e whailana ngaluenga o le ao la fonga. Ia o le ala taimi sa TUSI ai e mātaio le nei evangelia. O le taltununga o le au sue. Na TUSI le nei TUSI I le ngangana e leni, I le taimi mua, I se taimi e tusa ma le ono se fulu I le fitus fulu tausanga, talu ona ma vaele ma liu o Yesu. O lona winga. E leo se TUSI fo I lea na muli a mātaio ma wha mau lalo ia ngaluenga Yesu. E sa toe tamu whai ia mātaio e toe ao mai manongi o le lolo. Ina ua uma le ono sifulu po le fitu sifulu tausanga talu ona maliu Yesu. Lona winga. O lea ua toe tepa mātai o itua.
ma toi tau fai toi Soofaatasi tala i soifua Iesu i tonu le evangelia nei o le silon tolu ia o aila lea o lo tusi el tusi ile tatou fai tau nisi o tala o ngaluenga Iesu i tonu le evangelia mataio e atangi ai o le tusi le nei mataio sa tusia faapitoa lava mo tangata iutei a po tangata e peru mo se faamamlama ina o le ata faataatia o le siʻosio maga ma le tala faasolopito nei tustusinga e pe ona tatou silafia ia e sele talitunuga faaiutaia le o masani ai ia tangata iutaia a pe o le tulafono o mose ma le auperefeta peitaʻi ia o le foʻua ua saule talaʻiga faamisionari ai Iesu Keriso lona uiga e pei ua feteenaʻi mea nei e lua o le uiga la le tusi a mataio e tusi ai tagata iutaia e faatau anau o le malo le atua lea ua taunuu e ala ia Iesu Keriso ia lona uiga lanā e ese le faatutuaga faaiutaia ia ese le talaʻiga lea a Iesu Keriso lea ua agai mai o lona uiga o le tusi faaevangelia mataio o loo faapito tonu lava i ona lava tagata e peru ina ia latou iloa o Iesu le Mesia le sa valoia e perofeta ma le tulafono lea o loo molimau iai mataio i lana evangelia pe o le ata lea o le taumafai ia mataio e avatu i ona tagata o le uiga lenā o lau faamatalaga muamua e le tusi mai ia mataio mo tatou Samoa e le iai se faitau o mataio ia po nisi lau tusi evangelia ia i tatou Pacifica Temi sa tusia i ne evangelia ia o te lo fai atu lao se meleanga ae o se langona ina ia tatou malamalama ae po le afu i le winga o nei tusi po le winga o le fionga pa ia le tua ma le finangalo le tua mo i tatou pe o tatou o tangata lona tolu mo mua mataio lua i on tangata iutai e le temi na tusia i le evangelia ia o tatou o le lona tolu e pefe o le tatou te faitau ia o le fo i tatou te e fiatia e le tatou o la faatutua e ala ia fionga ia po o tustusinga nei tatou te faitau ai ia wai e leisi taimi e tatou te faalongo ai sawasawa lava le manatu o le isi tangata ia ma e faalongo ina pe ua e langona le ita ona pe ua ese le langona o tangata na ese lo langona ma lo faaonga ina o le fionga pa ia le tua ai o le tau o nei o le taumafai faataatia se faavai faapena ina ia aoni o tatou maua lagona a tatou malamalama i le uiga po aina tusi ai mataio ia ona tatou ilo foi lea faauiga mo tatou faataʻitaʻiga afai nei sau se isi finau mai atia o lau fai mai tulafono pe fai mai mataio o aso e ono e te galue ai o le aso fitu e te malolo ai e fai ono fai atu o aʻua o le Samoa ae o mataio le sa tusi ona tagata e peru po tagata iutaia e le faapela o le aʻu le faia ona e le o tusi mai atia ae afai o te iloa e tala feagai lenā talitonuga i loo olaga ma se finagalo le tua ona ou faia lea ou tele o aafia la i le tulafono po le tusi faatatau o mataio i ona tagata ae o aʻu o leo te faitauaga i totonu o le tusi paia ia o te mo foi se avanoa mo aʻu ma lou tagata e fai ai se tāua o tusi nei o te faitau iai mo se faataʻitaʻiga mo loo lava tagata ia o lesi fesili o ani mataupu tāua i le tusi e mataio e atagia mai le tusi e mataio lona faatauaina o le malo le atua pe so mataupu te lea le totonu o le tusi e mataio o le taumafai le faa malamalama mai le malo le langi po le malo le atua ia le faa matala ma au ili mai Iesu i le tele ona faataoto le sa tatou faitau i po le tolu po le faavai aso taluai o le isi mataupu tāua e tonu o le tusi a mataio o le tulafono mose ia ma lau perofeta o lona uiga i le manatu mataio i le o taumafai a mataio e vavae ese mea nei e lua
e pe o le tau fai mātai o ta watu i on tangata. O le tūla whono malai au perfecta, lea o lo ua te tala mai i le soifua wha missionare po le soifua au ono Yesu, e ala ilana ngaluenga wha missionare. I te isi wha upunga whai ngofie, o lea ua whafola mai i Yesu, e ala ilona soifua malona maliu, ia tūla whono ia sātu ina le tua ia mose, ai me sole au perfecta. Ai ole mea pito sili ona tāua, i le tusi nei mātai, o le malo le tua, o lea ua iau lima, e ala mai lea ia Yesu Kiriso. Ia ma le fesili muli e wha amamla mātile e le tātou mta upu, o lea le wha pongai, ma le mafua anga le tusi. Ai tātou tele itali ina le fesili na, ia o le isi mea te tauna tātou i loa, o tangata nei o loo tāu o le au tusi evangelia, o ni tangata e a o ina le. O le wingo la utala. E lei loa e tangata uma whai tau tusi, ia ma tusi le nā vai tau, po le nā vui vai taimi. A tu maila i le tau whai tu whaatasi se tusi pe o tusi evangelia ne, e leo se mea whai ngofi. E le pei o nusi pepa i e tātou te whai tau i e ta ape solo i le whai ngō tala i tono nusi pepa. Ai o evangelia tātou te whai tau e whaata oto le leilo na whaavai, ai meisalo na whaasolonga, ina ia le leile whai tau a le tangata le awe il tusi apo le au whai tau fo. O le mea fwele nā a tātou whai tau i so si tusi, e mo o mia le tātou whai tau a toa o le tala, ina ia tātou i loa le so o tanga o le mata upu ma le mata upu, po le whanau whataita inga, o le ale so o tanga o le mata upu o mawai, ma le asol nei ia me sina mata upu lo so mai. E le ngata ilna, o le au tusi evangelia, ia o lātou e mai tauina le ngā solonga o le suinga o le soifuanga, ai mai se vaenga patino, e pei o lo o mo o mia i se whaamama avenga, e tangata lau tele, ona tamu whailea e whawhau mai se tala lelei, po se suinga fo, e ala mai i tustusinga nei tātou te whaitau ai. Ia, ma le sin muli, o le alfa aponga i ma le mafua anga le tusi e mātai. Ia, o leu tātou manino mamlama, o le nā, o le tusi e mātai o, mo ona lava tangata. E wha malosi ai i ona tangata anu, o le mesia le savalo i e au perfecta. Ia, o Yesu li ke riso lea, e wha atatau i eilana evangelia. I le manatu mātai o ua fia tausanga o polonga pea o na tangata i lalo le tūla fono, e tau whion tātou sile fia i o taimi fo ile o pūlenga Roma, ia e pei o lewa avele tusia a mātai o. E whaai loa tu i o na tangata anu, o lea ua i whanua le mālo le tua e ala ia Yesu Kiriso. Ia o le manatu au tūlena o le evangelia mātai o. O lea ua tau nuu i whanua le malo le tua e ala mai a Yesu Kiriso. Ia e eilo tertonunga, a tonu le nā ua tauata se whaavai. Whai ngofie e taula e o tātou mawhauwhau, pe a tātou whai tau iso se tusi o tusi PAIA. Ia mesel tātou tusi o nei aso. Ia o lela o la tātou whai tau le tusi whailonga ina, mo le nei o sa, ia mai le evangelia mātai o sfulu ono, whai ipo sfulu martolo, ili whai ipo lu sfulu lela o tamu whai tau atu. O maliu atu Yesu i lau ele o Kaisareia Filipo, o na fesili atu ai leo o ia i ona so, o whape atu. Pese ale upu o tangata e tea, lea tali i o le tangata, po o ai. O na lātou whai mai ei lea. O le upu isi o oio Ioane le Baptiso, a o isi o Elia, a o isi o Jeremia, po se tasi fo i lau perfeta. O na feta lai atu lea o ia i ate i lātou, a o tou la, pese la o tou upu ia te au po oai. O na tali mai e leo Simona Peteru o whape mai, o oe le ke riso le alo le tua soifua. O na tali atu ai leo Yesu o whape atu ia te ia. Amu ia oe Simona Paiona, a wae leo se tangata na ia whaali atu ia te oe, a o lo uta maa oe le langi. O te whai atu nei au ia te oe, o Peteru oe,
o te atia e fo ila o Ekalesia e lungo le nei papa. E le mawhai e fo i e whai tutoa o se e oli o na manu malo i ai. O te avatu fo i a te oe ki o le malo le langi. O se mea fo i e te fusi fusia le lalo langi. E fusi fusia fo i le langi. O se mea fo i e te tā la i le lalo langi. E te tala ina fo i lea i le langi. O na vavao atu ai lea o ia i ona so. Awane i lato tau atu i se tasi o ia o Yesu le keriso. Whamanuia le tua le whaitawina o lana whiong PAIA. O le isi mea tāua la vai aona tātou mantua. Tātou tau mawhai e mai tau po le ale winga o le matau. Le matau po le tātou te whai tau ai. Malona so o tanga i le tusi atoa. Ina ia mawhai ona tātou vavai mai se matu pala mo tātou ia i le nei time. Ia mai se le tusi leo tātou whai tau ia le nei yaso. Sa o ta ua i le tau whaamamaina o se whaavai whaingo fie e tāpena i o tātou mawhauwhau i le tūlanga lea i le tātou tom whai whai tau atoa tala. Ina i tātou i loa le mata upu lea so o mai ma le tusi leo tātou whai tau i nei. Ia mai se le tusi leo lo so mai. Whamefisi le Yesu i le tusi le mata upu sifuma le ono nei. O le asa tala tangata ia te au le tali o tangata. Po o ia. O le upu isi o Ioane le Baptiso, o isi o Elia, o isi o Jeremia, po o se tasi o le au perfecto. I le mata upu lo so mai ma le mata upu le nei sa tātou whaitau wino le nei asa. Le sa tātou whaanongolongo i le sa mo vai. I le mata upu sifuma lima, non whai po i lua sumatasi. Fa mai mātai o, ua maliu ese Yesu i lea mea. O na atua i leo i lātou i le lau ele o turo o masai tonu. Fa auta foi, o le whawhine o kanana o sau mai lea lava i tu. Ua alanga ma whaapea mai a te ia leri e, le alo tā vita. Ia e alo wha mai a te. A whai o le whaamoe mātai o, e ala ilana evangelia, e whaapitoa mo na tangata iutai e po tangata e peru. Whamata o e sila fia le tūlanga lea o iei, le tūsia mātai. O le wingola utala. O tūro masai tonu, leo lo tā uan tā upa suma lima. E leo ni ele o iutai, ia e whika nei ele taumwhai whaamamlama. O le tusi o le sa ave mo tangata iutai e po tangata e peru. A le utoi whameia mātai o. O le whawhine, ina ua o Yesu i tūro masai tonu. O na sawa i leo le whawhine kanana, lona winga. E le ngata o ele onu ese, a o le whawhine fo i leo whatai e me Yesu, o le whawhine kanana lona winga o le whawhine onu ese. Tasi leo o whaamauninga manino, mō tātou, i le whaamoe mātai o ia, sa tusi alan tusi mō tangata e peru. Ona le maua le tali Yesu, whamele fitala inga Yesu i whawhine. O te le isau, mō nisi lava tangata, na usau mō le whanau a tangata Israel. Peitai, o le o mai tauina e mātai o. O le fōringa mai, e manino le leile wa ai e tangata nu ese i a Yesu, pe o le whawhine lea sa tātou whaitau e. O le muli lau so o Yesu, ia e le ngata le nā o Yesu o le iuteia. Ai o le mai tau e, o le pe o le mai tau a mātai. O le sau le whawhine nu e se ātonu, ai longa na lava se taimi na te iloa Yesu. Au leo sau wala au, lea li ie, le alo tāwita. Ia e alo whamai a tea. Tasil nei mea tā o le mata upu nei. E ui na sau Yesu mōna tangata. Ai le Italia o ie ona lam tangata. Peita, e le o mawhai o na punitia i le alofatu no le tua. Mō e whaatua tua ia Yesu, pe o le fine nei. Ia atono lewa o i lewa tupu ai ni langona fuafua o mātai o. Pe whaafewhea lao na tangata awhai o le manino le tilo le fine nei o Yesu o le alo tāwita. Pe whaafewhea lao na tangata, o le se tali o na tangata le sili le. Ia whamaile tali lau so.
O le upo isi o Ioane le Baptiso, a o isi o Elia, a o isi o Jeremia po se tasi lau profeta. Fesili lo Yesu ilo na uso, ia o toula, o la sa o to upu ia tia. Ia tali lo Peteru o oio le keriso, le alo le tua soifua. O lea sa tau mawhai matai o e whaatau ana watu i ona tangata anu. O Yesu o le keriso. O lea foi wala tomuri mau. O ia o le tangata sa paaitino pe awha pe o moni le mawha maoni le whamaumaunga lea. O lea foi wala to mori mau o i lato o e sa muni muri a Yesu. O Yesu le keriso le alo le tua soifua. Atonu ai sa whapele manatu mātai o. O se mea le manuia tele le lolofi mai o tangata onu ese, malato moli mawina nga luenga le Mesia. Ai o lea e pongi sao na tangata, ai mai se ilato wia o lo muli muli a Yesu. Whamaile tali Yesu ia Peteru. Ina o umona tali atu Peteru o oe le ke wiso le alu le tu. O te whai atu o nei ate oe, o Peteru oe, o te atia e fo ila o Ekalesia i lungo le nei papa. E le mawhai e fo e whai tutoa o se oli o na manu malo ia. O te avantu fo ia te oe ki o le malo le langi. O se mea te fusifusia le lalangi, e fusifusia fo i le langi. O se mea e te tā lai le lalangi, e te tā lai na fo i le langi. A tātou whai tau mai ai anei le evangelia mātai. O le onga te tonu nga le mule o le ngaluenga Yesu ai meise le muli mau mātai. A tonu ai o le whaanau nau ta inga lea o le loto ma le mawhauwhau o mātai. Ia pei le muli mau au na tangata anu, pei o le muli mau o Peteru. O ai Yesu, o le keriso, o le alo le tua soifua. E atangia mai foi le muli mau o mātai o le mata upu, i le nei aso. O le ki lea ma le tatala i le malo le langi. O le tautino i le ngutu ma le whātutua. O Yesu le keriso le alo o le atua soifua. I le manatu mātai o moona tangata anu. A o whenga iei ma pūlenga Roma. O le ki lea ma le tatala i lo lātou sa o le tonga. Na o le whātutua i a Yesu le keriso. Le alo le tua soifu. E le ia se isi awara. O na o le whātua tua male tele tonu i a Yesu o le keriso. O le mema le pea tātou nofu māmalama nei i le tala noa mai a mātai. O le ua ngā Yesu i Jerusalema a thea ngai ma ona puapua ngā malona maliu. O lona winga, o le tautinonga le sa whai e Peteru, e le tatau ona suia, po o le alava le mea o le awhea ngai ma le keriso lea sa lātou muni mau iai. A tonu fo i uwha pele manatu mātai o ila, o le ailo ai le tangata e tau tino ma le whaatutua o Yesu le keriso le alo le tua soifua. I le tala noa mai a mātai o ala le ngaluenga wha misionare Yesu, e fōringa mai o le whaatutua ia Yesu, e le na o le taimi o le langi le lei, e le na o le taimi o le vāvenga ma le whaamalo longa, e le na o le taimi o le whawhanga o le toofia afe i le areto i lima ma le lua ia. O lona winga, o le tautino ma le whaatutua ia Yesu keriso, e ofo ia le taimi o le pōpua ngā ma le ofti, e le mwhaiona sui ai. O le whaamauninga o le namanatu, i le taimi o le maliu o Yesu i lunga o le sātau, i le mata upo e lusu ma le fitu o lona whai upo e lima su ma le wha. Whamai, o le taitai au fo i o le toose lau maena leo leo ia Yesu, whaatasi mai ia. O lātou i loa le mafue, ma mea na whaia. O na lātou matua matatau ai lea. O whapeane, e moni lava, o le alo lava le nei o le tua. I o le mea lava e tasi, o le taitai au, o le tangata o nu ese. I le taimi o le maliu Yesu, o le aile Aukuso e meise i lātou na tautino i le taimi o le langi le lei. A o lea o toe mo le mau mātai o le tangata o nu ese,
ua toe tautino i le taimi o le maliu Iesu, fai mai lana upu o Iesu o le alo o le atua. Ia, talosia le anganga o le atua e whaamanino se taumawhai vai e tau whaataoto se whaavai whaingofie e whaamamala mai a le whaitawina o le TUSI PAIA e pe ona tātou taumawhai ai. A o i la lea, e a mata i loa le ngaluenga whaamata upsirisili e au whaingaluenga ia po o whailaunga, lea e tāpena i launga o le asa. E le whaapela o le a toe taumawhai e au maile mena tupu le taimi o mātaio. E tuo i tutonu le taimi le tātou te iai. Ai, ina ia tātou malama mamanino, i le whaamoe moe le tusi le evangelia, ma le whaapongai, wai fo ile sa tusi iai, ai o hafo ini me tāo i tutonu le tusi. Ona tātou tamu whai lea, e vae mai eiso tātou matu palapala, a walo soifua, ai meselo ola. Ona tātou fisili lo lea, tamu whai lo le, tamu whai e whamata o fisili, pe te tala le mata o pu nei, i le nofuanga le tātou te iai, ma le si o manga le tātou te ola iai. Tātou fisili, whaamata o ani whaafita au i le taimi o mātaio, o lea atangia i le taimi le tātou te ola ai. Ai o whea tonu fo i ota oto ese fina ngalo le tu. Whaamata o whea o iei le fina ngalo le tua moa u lava, o oe fo. E tu sai ma le taimi le nei o lo tātou iei. A whai o leo mo le mau mātaio, o le ola whaatu tua i le tua, e le na o le taimi o le langi le lei. Ai whaapena fo i taimi o le pōponga. Sau whaamata la e iei ni taimi whaapei o na tā ua i mātaio, e pei o le taimi nei o lo o olai. Ai whaamata o le ase sila le tu. Whaamata o ani fōling o le mālo le langi, o lo o atangia le taimi le nei. A le ai fō. Whaamata o le ase fina ngalo Iesu i mea e ao o na whaalelei. Whaamata i eini taimi i lo o langa whaakerisiano, o te tautino ai o ke riso le alo le tua. Ai o nisi fo i taimi ua le ai. O le mea pito silio na tāua le tātou whaitau le nei aso. E ui ele i whaitau ina i tātou le taimi na TUSI ai e mātaio lana TUSI evangelia po lana tala le. Ai o leo watangia, e le mawhai o na puniti ai le lofa le whaatua o ia o le tua, mo oe mo i tātou tangata esi, tangata onu esi. Ia o le tatalo mo le nei aso, ia tau ina ia fio ifo le nganga o le tua, whaamama atili le mata upo le nei aso. Ai a whai e tele so teimi a vanoa le nava i aso, ia pole nei fu i vai aso, ia. I meli mai so fina ngalo, pe te ioe le mata upu, pe le tala whea ngai fo i molo mawhau. Ia, e fia lawa e whaalongo fo i le sosia ma le tamau a inga le naolo o nofo whale ai o fina ngalo. O le tāu o le tātou tilo e le afiong pa ia le tua pei o na tangu whai whaamamlama nei aso. Ia e maua e fo i le uloto fi le mu i le whaawinga ina o afionga pa ia le tua. A tātou mamlama nei le whaavaema le whaamoe o nei TUSI. Ia tātou te mo, tātou te le mo le loto ita po le loto tinga. Pe a tātou whaalongo fo i le whaawinga ina nisi. Wa leo tātou i loa le whaavae ma le winga na lai o na TUSI e le au whae anilia la tō TUSI. Ia o lea fo se so tanga mo i tātou i leo langa le tātou te ola ma soifua i nei. Ia o le tātou mata upu na nei aso. Ia whaamanu ia tele le tua. Ia i lau whaafonga. Ia maso mātou manatu fo. Ia i le tau whaamamla maina o le afiong pa ia le tua le nei aso. Ia whaamanu ia le tua. Amen. Tātou tsalo. Ia ua mai ala mātou ngaluenga whai le nei aso lo mātou tua. Mātou te tū mato e te pai tua
I le ngaluenga whaatala I alo pele o Yesu Keriso. Mātou to e whaitau ma tō mānatu natu ia I lātou sāmule mawina na ngaluenga. Po le ase tā ua, a le afo isi wha moe moe mo I mātou a meise le neiso I fuanga o mātou olai. Ia whaftai tele le tua iau mea lofa. A wale tā pena ina o lo mātou ola, a wale tā pena ina o lo mātou savalinga umi le nei lalangi. Whaftai mo o fiong PAIA, sanga wha manino, wha mamala mātili le tua o wala. Ia ina ia mātou iloona, mātou savali. E TUSI malo fina ngalo. Ia whaaftai tele le tua, ia mole nei aso, wa whapitoa o se aso mātou te malolo, ma tō mānatu natu wai I lo fina ngalo. Ia e ala mai, ia fionga, ia maise, ia TUSI whaitau o mātou whaitau e nei aso. Ia le tua o mātou te mā, o le mātou savalinga o se savalinga umi, ia o mātou te talo, ia e alofangia I mātou. Alofangia le mātou mafutanga, alofangia na ia mātou tau ainga, o lo ta ape solo I so se tua o nei lalulangi. Ia mai se sio mātou o tunu o Samoa, ia le tua, e le ise mātou te sulufai ai, o na o ero mātou whātua tuanga. Alofangia mātou nei Vitoria, ma le mātou whawhiangai ma le whaamai. Alofangia ainga wa tawhia ngaluenga, ia, ai mai se ia, whanau ia o onga, ia e le masane I le tua, le mātou taumawhai e o ina mai I le malu o mātou whale, ia o mātou talo le tua, ia olo ia te oele poto ma le tamau ainga. Walo whangia na ia mātou mātua, le malu o mātou whale, ia alo whangia le tua lo lātou soifua le mawhau o le nganga, ia e mai se o le tino. Ia alo whangia I mātou uma le tua, mātou taritonu le whaingatā o le nei tūlanga ua o I elu mātou wola. Ia e mātou te whawhteia o nei tū maupea o elu mātou tua. Ia alo whangia le mātou savalinga tua le nei vai aso, ia me se fwoi le rumanai. Ia mua au muli au, lau fio ngai manuei mea uma mātou te whaia. Ia o le nāre mātou talo ma leo lenga. E lātou le swafo Yesu Keriso lo mātou li whaola. Ua mātou te talo tuai nei. Amen. Amen. Ia o le tātou mata upu na nei aso, ia mai se tātou talanoanga whātus PAIA, ia peo no whaiatu, ia mōso teimi, ia I meli mai so fina ngalo, ia fia fo I whaalongo, ia polea fo I sau FAASOA mai I le nei aso, ia lei foi, ia so se mea lava. Ai o le talo mo nei aso, ia alofangia le tua, ia jute mawhaiva, ia o le awhawhiangai mai tātou le nei vai aso, ia ma le puipuia fo I tātou tau whaipe e utangia, ia tūla fono le soifua maloloina, ia awala wala tātou tau whai e whaatea ese nei whaamai ma le tātou sio manga. Ia tu mau mai o mātou lunga le manuia o le tua te mā, le alo ma le ngang PAIA, ia nei se ia o le whaavau lava.